Mampong and announce you. Mampong the announce you. Amigusu make catchery. Yeah? Mampong crook CSA ban traffic light your friend is saying a street light ni bia susum sa ni ade kro Mampong crook CSA Asante Mampong na wa hwese ne kwan sitie na street light ba kokura ni kwan so antimpanifo yen kan kire mo ansa yen kan kire mo ansa ansa na mabaye street light dia Mampong for me wura ho papa krokesi eti Asante Mampong na wa no street light in fact araho Poku one TV aka chom say de behu bia na asabe enkoye no yere ba beto Ghana fo ni wiase ni bia ekoye nso papa mabaso tumunhwe na muni hujuma na Asante Mampong krokesi eti sesei na street light ni ba bia asa ha dwene we akromfo begina so nwumre ya munye hwo so mba ruobe omo na nkwan so nyina munye hwo tipadi fo ye interest ma ye ne kesi ensi ansa no aba be bibi I'm sorry na Ghana no yete ya no mo ba yehunu sadioma ekoye enso ye ya yetimu no ye nhye da hunu nioma sa na ka krobi ti Asante Mampong krobi ti Asante Mampong anka omo ba brese ho Mampong kwan asusum anajo embenefo mo nkeka mo ho enioma bi wo asabin prediasa mo de bibia ni amu feel say mo ye so comfortable ntimu nyine temamufo ho Mampong enye krokitu awo krokese ti Asante Mampong na wa hwe asusum anajo ti enka say na ncham ti krowe mu mpacho MC ana DC ni MP awo krowe su nti wo hunu say ekwan je Mampong enhye da ade enhye da nsan pi sawo afi na ekobo 7 o'clock anwumre ekwan kese we bade hu Mampong kwan how quantity afi na ehia mienu bi from quantity efiri ba nyina afi na ehia mienu anokra ne papa ne sen yare bro ekwan so na yesum kwan so na yesum afi na yato ba ku mienu bi ewo nyame emrem ezade Ghana de sesei anioma ginsem onioma sai yo de aka ne de ewo nyame nsem Poku one TV